Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kw'igenekerezo rya 9 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko abarwanyi ba M23 barimo gusatira umujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 barimo gusatira umujyi wa Uvira. Ni nyuma y'aho M23 imaze gucakira agace ka Kiriba. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi bavanyemo akabo karenge maze bahungira muri Uvira. Abasirikare ba Kongo n'Abarundi bagaragaye barimo kwinjira mu mujyi wa Uvira guhera ku mugoroba w'igenekerezo rya 8. Ubwoba ni bwose ko M23 yabigiye kwisubiza uyu mujyi wa Uvira. Ibingibi turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko amakuru akomeye yamaze kumenyekana ari uko wa mucancuro Eric Prince intare za Sarambwe zamaze kumujyana ahantu hizewe. Intare za Sarambwe zamwimuye aho zari zamushyize. Amakuru yizewe yamaze kungeraho arerekana neza ko Eric Prince ari mu minwe y'intare za Sarambwe. Ni mu gihe kandi igitutu cy'Abanyamerika gikomeje kwiyongera, aho Abanyamerika barimo gusaba M23 kurekura umucancuro Eric Prince vuba na bwangu. Uyu mugabo Eric Prince niwe urongoye abacancuro ba Black Water. Intare za Sarambwe zamucakiriye muri Uvira. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko ndetse turabire hamwe impamvu ya nyayo bano barwanyi ba General Makenga bimuye uyu mucancuro Eric Prince. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko ibintu byadogereye mu Minembwe. Mu Minembwe imirwano irimo kubica bigacika. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 9 amasasu menshi cyane arimo kumvikana. Noneho indege z'intambara za Kongo zongeye kugaragara mu Minembwe. Amabombe menshi cyane arimo gusenya imihana y'abanyagihugu. Intambara irakomeye cyane rwose mu Minembwe ndetse abanyamurenge barimo gutabaza umuryango mpuzamahanga. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko abasirikare b'u Burundi barenga 40 baraye baguye mu mujyi wa Uvira. Abasirikare b'u Burundi barenga 40 baraye biciwe mu mujyi wa Uvira. Birakekwa ko M23 n'abakomando bayo aribo bagabye ibitero bikomeye cyane bya gikomando byahitanye abasirikare b'u Burundi barenga 40. Ni igitero cyari gikomeye cyane. Muri aya makuru yacu turagaruka kuri kino gitero ndetse turabire hamwe ingene Abarundi barenga 40 basize ubuzima bwabo mu gisagara cya Uvira. Hari n'ayandi makuru menshi cyane mbafitiye. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye rwose ngo ubikore. Nyamuneka niba urimo kureba iyi video ntugende udakanze kuri like ndetse ushyireho n'igitekerezo cyawe kuri aya makuru. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukunda amakuru n'ibiganiro bya Iyakure Official, ndabahaye kaze muri aya makuru. Ni munyemerere aya makuru yacu tuyahere ku bitero bikomeye byaraye bibereye mu gisagara cya Uvira.
Amakuru yizewe arimo kongeraho muri kano kanya aremeza neza ko abasirikare barenga 40 b'u Burundi baraye baguye mu gitero gikomeye cyane cyagabwe mu gisagara cya Uvira ni muri Kivu y'Epfo. Amakuru arimo kongeraho aravuga yuko ku isaha y'isa 7 z'ijoro hari abantu bitwaje intwaro zikomeye bagabye igitero ku basirikare b'u Burundi mu mujyi wa Uvira barenga 40 bakitaba Imana. Amakuru yizewe arimo kongeraho aravuga yuko abagabye igitero bari barimo kugendera mu modoka za pick-up. Amakuru kandi akavuga yuko bari bafite inkogo zikomeye ndetse bambaye bya byuma bituma bareba neza mu masaha y'ijoro. Amakuru akemeza neza ko bari bafite ikoranabuhanga rikomeye ndetse ko imbunda zabo zitasohoraga amasasu zisakuza, bivuze yuko zari ziriho utugabanya urusaku. Amakuru yizewe arimo kongeraho aravuga yuko abasirikare b'u Burundi batunguwe bikomeye kuko abakomando babagabyeho igitero batangiye kubica urusorongo. Ndetse amakuru yizewe akemeza yuko benshi mu basirikare b'u Burundi bapfuye batishwe n'amasasu, benshi bishwe n'imbugita, abandi bicwa n'udushoka, ndetse abandi bakaba bapfuye bishwe n'ibipfunsi ndetse n'imigozi. Ibingibi rero ngo biragaragaza yuko abagabye igitero ari abakomando bo ku rwego rwo hejuru. Harakekwa intare za Sarambwe. Muri iki gitero cyaraye kigabwe mu mujyi wa Uvira, amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko umusirikare ukomeye w'igihugu cy'u Burundi yagisizemo agatwe kiwe. Biravugwa yuko hari majoro w'igisirikare cy'u Burundi waguye muri iki gitero cyabereye muri Uvira. Ni abasirikare b'u Burundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Iki gitero cyagabwe mu masaha y'ijoro kandi cyabaye igitero cyamaze iminota 15 gusa. Amakuru yizewe aremeza ko abagabye igitero bari bazi neza aho bagiye kurasa ndetse ngo bari bazi neza aho abarundi bari. Ni igitero cyamaze iminota mike cyane maze abakigabye bahita bigendera. Igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi barimo gukeka ko M23 ariyo yaba yagabye kino gitero kivuganye abasirikare b'u Burundi barenga 40. Abarundi rero bakomeje kwita kuri Songoye. Birimo gushikira abarundi muri Uvira na Kamaramaza. Ibingibi bije bikurikirana n'ikindi gitero gikomeye cyagabwe muri Uvira aho abakoloneli babiri b'igihugu cy'u Burundi intare za Sarambwe zabashimuse. Mu makuru nabagejejeho ku munsi w'ejo nababwiye ko M23 yashimuse abasirikare babiri bakomeye b'u Burundi. Iki gitero gikomeye cyane cyaraye kigabwe muri Uvira kije gikurikira yuko abasirikare ba Kongo n'abarundi bamaze gutsindwa urugamba mu misozi miremire ya Sange ndetse no mu misozi ya Kiriba. Ku munsi w'ejo intare za Sarambwe zafashe agace ka Kiriba. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi barirukanse maze bata agace ka Kiriba. Muri kano kanya turimo kuvugana agace ka Kiriba karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba Generali Makenga. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi bamaze guhungira mu gace ka Kavimvira ndetse abandi bamaze kwinjira mu gisagara cya Uvira. Hari ubwoba bwinshi ko M23 yabigiye kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Muri kano kanya turimo kuvugana intare za Sarambwe ziri neza mu micungararo y'umujyi. Ziri mu birometero 20 gusa werekeza mu mujyi wa Uvira. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 8 habaye imirwano ikomeye cyane. Igisirikare cya Kongo cyarashe kuri M23 maze biza kurangira M23 yigaruriye agace ka Kiriba. Ubwoba ni bwose rero ko M23 yabishaka kwerekeza mu mujyi wa Uvira. Abarundi ndetse n'abasirikare ba Kongo barimo kudagadwa.
aho bukera intare za Sarambwe zirisubiza umujyi wa Uvira. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano kanya nuko intare za Sarambwe zamaze kwimura Eric Prince. Eric Prince ni umucancuro ukomeye cyane ku isi, niwe washinze itsinda rya Black Water. Ni abacancuro b'Abanyamerika barwana aho rukomeye. Uyu mucancuro Eric Prince, nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu, intare za Sarambwe zamufatiye muri Uvira. Eric Prince intare za Sarambwe zaramucakiye. Amakuru yizewe aremeza ko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 8 intare za Sarambwe zimuye uyu mugabo Eric Prince, bamujyanye mu gace kizewe kandi gacungiwe umutekano ku rwego rwo hejuru. Ni nyuma y'aho Abanyamerika barimo gushyira igitutu kuri bano barwanyi ba M23 ngo barekure uyu mucancuro Eric Prince. Eric Prince intare za Sarambwe zaramunyase, zaramucakiye rwose. Aya ni amakuru yizewe yemeza neza ko Eric Prince intare za Sarambwe zamucakiye. Eric Prince rero intare za Sarambwe zamujyanye ahantu hizewe. Amakuru akemeza yuko M23 nayo rwose itazapfa kurekura uyu mucancuro. Ubutegetsi bwa Amerika burimo gushyira igitutu kuri bano barwanyi binyuze ku gihugu cya Katari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kubwira General Makenga ko agomba kurekura vuba na bwangu Eric Prince, ariko General Makenga nawe aravuga yuko agomba rwose kuba ari imari ishyushye uyu mugabo ngo agomba kuba imari ishyushye kuri bano barwanyi. Hari ibyo ubutegetsi bwa Amerika bugomba gukora kugira ngo M23 nayo irekure Eric Prince. Eric Prince ubungubu acunzwe mu buryo bukomeye, ndetse amakuru yizewe aremeza ko abakomando bakomeye ba General Makenga aribo barimo gucunga umutekano wa bwana Eric Prince. Biravugwa yuko ibiganiro birimo gukomeza, ndetse ko Amerika irimo gukora ibishoboka byose ngo yumvikane n'abarwanyi ba General Makenga barekure uyu mugabo w'umucancuro Eric Prince. Eric Prince afite abacancuro benshi muri Congo, ndetse amakuru yizewe yemeza ko abacancuro ba Black Water barenga 5,000 bageze muri Congo. Uyu mugabo ubayoboye rero yafatiwe mu mujyi wa Uvira bw'intare za Sarambwe zamucakiraga muri operasiyo ikomeye cyane mu mujyi wa Uvira. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 8 abarwanyi ba M23 bakoresheje imodoka zikomeye, imodoka zicungiwe umutekano, bimuye uyu mugabo Eric Prince, bamujyanye mu birindiro bicungiwe umutekano mu buryo bukomeye. Ni ibintu rero byerekana yuko uyu mugabo ari umugabo ufite akamaro gakomeye, ndetse ko M23 nayo irimo kumukoresha nk'iturufu ikomeye yo kugira ibyo isaba Abanyamerika. Mu yandi makuru akomeye cyane rero muri kano gatondo ndabamenyesha ko imirwano irimo kubica bigacika mu Minembwe. Indege z'intambara za Kongo zongeye kurasa amabombe mu Minembwe. Abanyamurenge barimo gutabaza imiryango mpuzamahanga. Imirwano irimo kubica bigacika mu Minembwe. Igisirikare cya Kongo ndetse n'Abarundi bamaramaje baravuga yuko bagomba gufata Minembwe Centre, ndetse baravuga yuko bagomba no gufata agace ka Puwezero. Imirwano irimo kubera mu Minembwe irimo guhitana abasivile benshi. Za bombe zirimo guterwa na FARDC n'Abarundi zirimo guhitana abasivile benshi. Ibirimo kubera mu Minembwe ni ibyago bikomeye cyane. Intambara irimo kubera mu Minembwe ndababwiza ukuri ko ari intambara ikomeye cyane. Ubutegetsi bwa Kongo bwamaramaje buravuga ko byanga bikunda bugomba gufata agace ka Puwezero ndetse na centre ya Minembwe.